Wanyati. Kam jirtu? Akkuma gadda waadaa seenee dorgommii sana injifadhee hospitaalatti namoota miidhaman rakkataniif qooda jedheen ture. Saanuma sababeeffachuun hospitaala dhufee waan baay'ee nama gaddisiisu hedduun arge. Dubartii daa'imman abbaa malee guddistu kan du'aaf yeroo lakkaa'attu arge. Baay'ee qalbiin na cabe. Beelti. Akkam jirtu? Maal taate? Majetis, Manu, si fan banashi, berilah. Lame, coba tu nasi, makan dulu. Onera? Abah mana kan juru? Nakin. Esa deh abah mana kan? Indre? Onera ko nanti, insyaallah. Jolle में क्या करता है? जोले शान? ऐसे जो जोले के जरकान? और क्या? ऐसे जो? Jarakan mana? तो कोकोना लगी. जोले शान तब dah? Dewi kan sila nasi, absurisi. Namaan tuku Rabbi nakada akan imosoro medro me ofi koti Dara di baddeyu barbare di baddeyu nama kennun wa gudda beeksana taani mana barbare di bate dara di bate riol kabate oromo kenne male esa basati fide jara daru masana di badde barbare masana di badde nama gargarun ko anaf wa gudda umnana ne kabule ma Jadi jalan nak kena bidi, sanu mayu, ya Rabbi nandap sisi nama mayu, ya Rabbi, angko olum, ya Rabbi nama aku dah mau finjau, hadas Boris Iftanis, rakatan, hindofa, hinggafata, hinargata, amargate montin ni mau finjau, itu bayar dam. Ukufatan ini apa? Account isa kenna. Hingga garam. Alhamdulillah ya Rabbi amas na yagati. Ya Rabbi ati yagi chageti na jira. Oto account ko rati malak ni ko kama mimanan ta. Ana makabal lesu timal kosin tukan na kadi. Ana makabal lesu timal kosin miskina ka shapi vizeli. Motor robot ke nomori sajrate takani o fitkra to fitu kan mano lala dari mar ko sibira jira beri sarenis inu madu am mubarak musamma khalesa debi sembe amma sin debi sarena chini hunda ofra di tande mamale debi sufi tok kananan be kama lammafa sarena chini ne jede gajjede saren chini I love you Senan renminya Senan kaba Intena kesa bau kabja Nabet tiara to konaken Nabeti tiara to kojong kursi najala badde tatu cetati maljala ni amas orang muda nama ujian hunda hingkoranna laki aku ke koran dobo enyu koran tanah warada amubarak malakna wana beradu fembeku amma sinufu rakatan ko nufa hingargarama amma gafara rakatan to ko dufe beri to ko dabe dufe kada temiti amma gafara rakatan to ko gasti sene beri to ko gafate dabut hingargarama rakatan to ko dufe yor yala to ko ki dolara to ko kada kada sargate rana berat dabe dufe kada temiti county ke ti galabat te la ganti ke kan rabbi asisi rabasu he dabal nama heddu ajira lakita
Laki dunia nama nyati ni ta. Laki danga nama tin dabri ni ta. Laki nama ammoti ni lafa bitte ammoti ni lafa saniti debite. Mana irra bitte mana itti debite. Ijoolleen ammoti ni hinfarramne jette itti debite. Jaartiin hinfarramne jette itti debite. Nama danga qonna nama atti ammoti ni dabru ho. Osoo walitti qottu danga osoo dhiibdu ammoo lafa inni qabu irraa fudhatte ho. Taa'i lakki. Yaa nama ammoti ni waan dubartiin dalaydee mana biyya alaatitti Suudii dalaydee Awurooppaa dalaydee tiniin jette harkaa nyaatte ho. Taqullaa isii dhaabdee biyyatti isii galchite si fuudha jetteeni. Duniyaa akkaawuntii irra galabateette hooganda kana yoo dhufte. Rabbiin qaba sii qabe inna Allaha la yumli lizaalimi hatta idhaa akadahu lam yuflitu. Rabbiin qaba zaalima haga gaafa isa qabuutitti. Sidiraaja jedhama nyaattee si fakkaate malee qananiitee sitti fakkaate malee suuta rabbi si qabuuf. Ila ganda kana jira kalqiin. Gandi makiinaa dhiisee makiinaa bareeda dhiisee dhufe kalqiin. Gandi ammootiin hin boqoon babbareedni ajjala jirti lafeetiyyaa. Ganda jaartii gaarii dhiisee ammootiin ajiru jira. Nama jaartii gaarii biraa bahee ajiru jira. Nama ijoollee gaarii dhiisee ajiru jira. Nama ammootiin makiinaa bareedduu dhiisee qulfiillee dhiisee ammootiin duniyaa isaa namni irratti bahe namni isin hin bahe. Ajira kalqiin abboo boqoo babbareedu ajira. Ila shuukaa kanatti si darbanii taa ilakki. Ila gaafa tokko janaa'iza siin jedhanii taa ilakki. Ila gaafa tokko ammoo janaa'iza siin jedhanii taa ilakki. Qabriin tun ammootiin takkaa ganduma lama takkaa jannata takkaa azaabaa lakkii taa. Waan qabriin tun keessa jirtu tun quban qabdu taa ilakki. Ila qabrii wal bira jirtu martuu wal quban qabdu taa ilakki. Gandi kun ganda ammootiin warri qabrii hawwubee taa lakki. Lakki warri qabrii hin hawwaa osoo ol deebinee tasbiha goonee osoo ol deebinee rakkaa lama salaannee rabbi gannu deebisee jedhee hawwaa. Qabriin hin dubbatti jedhanii lakki lisaanan haali hin dubbatti. Yaa warra narra deemtanii yoo akkanatti ammootiin hin dagattan waan jiruu duniyaa keessa jirtan. Dagattanii ibaadarraa dagattanii salaatarraa dagattanii waan rabbiin isin uumeef dagattanii hoo jettee lallabbii qabrii. Osoo ammootiin hin qabeeytan taatanii hin dalagattanii martifattanii nuyyuu ammoo hin nadaamoyne qabrii keessa jirra ol deebinee dalagachuun rabbiin itti nun dhiifne. Ammoo waan nuti keessa jirurraa osoo qabeeytan taatanii silaa hin dagattanii abboo ganaa nadaama huftaatan akka nuti nadaamoyne kanatti. Akkana jetti qabrii. Ganaa nadaama huftaatan akka nuti nadaamoyne kanatti algeenne. Wayaa warra jiruu duniyaa irra jirtu wayaa warra ruuhiin si keessa jiru ho. Adduniyaa mazraatu lil akiraa facaasaa ganda akiraatiif sii taati. Ganda kana namni nama cufee deema. Gaafa si cufan ammootiin homaa. Wallahi homaa abbee homaa siin godhu haatee homaa siin gootu. Gaaya abbee nabiyyi osoo ta'e homaa siin godhu. Dalagaan kee bannaan abbee nabiyyi osoo ta'e homaa siin godhu. Osoo ammootiin dalagaan namaa kanama fayyaddu taate nabii kennatu alayhi salaatu wassalaam haadha ofii araarama kadhataaf. Nabii kennatu abbaa ofiitti araarama kadhataaf. Rabbinuu nabii maal jeen abbaa keetti araaraman kadhatin haadha teetti araaraman kadhatin jeen rabbiin dhookke. Nabiyyummaa ta'uun ilmi nabiyyummaa ta'uun abbaa waan godhu lakki. Abbaan nabiyyummaa ta'uun ilmaa waan godhu lakki. Ganda kana dhufta zaalima namaa namni zulmii namaa nyaatte wallahi nama haqa namaa nyaatte hoo ganda kana dhufta haqa san deebisi wallahi haqa san deebisi hoo abbaan siin dhiisin wallahi asitti rabbii irraa haaloo sirraa bawweeta asin rabbi sirraa kafalatu heeda asin rabbi sirraa kafalatu heeda deebisi ganda kana dhufta akka itti dhuftuun beetu yoom akka dhuftuun beeytu warra asiillee rabbi haa araaramu nuullee rabbi haa araaramu gala keenya rabbi nu haa tolchu amma gara ummata achi bayaa caakkaa kana argitanii ka irratti bahe argitanii amma kana gara umman ziyaara ila laala ol qabee isin mul'ise la. Ila kabarzaatiin guddaa mee ummata kana laala miliyoona meeqa ijjera jira biyyee jira. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.